ubwo hirya no hino ku isi bari bakiri mu byishimo by'umunsi mukuru wa Noheli, i Yerusalemu na Tel Aviv ho inkuru nshya yari yabaye kimomo ko igihugu cya Isirayeli cyabaye icya mbere mu bigize umuryango w'abibumbye cyagiye ku mugaragaro kikemera Somaliland nk'igihugu cyigenga. Ni Somaliland, ntabwo ari Somalia. Somaliland ni ubutaka buri mu ihembe rya Afurika mu majyepfo ya Djibouti, bukaba bwari bumaze imyaka isaga 30 burwanira kuba igihugu cyigenga. Urebye byose cyamaze kubigeraho, nko kugira abaturage, ubutaka, igisirikari, inzego z'ubutegetsi, ifaranga n'ibindi. Icyo batari bafite nuko nta gihugu na kimwe ku isi cyabemeraga nk'igihugu cyigenga. Ku munsi ukurikira Noheli mu mwaka wa 2025, Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yaciye ako gahigo ko kuba igihugu cya mbere cyemeye ku mugaragaro Somaliland. Aca kandi gahigo ko guteza intambara ikomeye ya diplomasi hagati ya Isirayeli na Somalia, dore ko Somaliland mu buryo mpuzamahanga yafatwaga nk'intara ya Somalia aho kuba igihugu. Birumvikana Somalia nicyo gihugu cya mbere cyahise gitera utwatsi ibyo kwemeza Somaliland nk'igihugu cyigenga. Somalia yahise hagasopo Isirayeli ivuga ko ibyo yakoze ari ukwivanga mu miyoborere y'ibindi bihugu kandi ko bidashobora kwihanganirwa. Ibindi bihugu birimo iby'Abarabu, umuryango w'abibumbye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ibindi byose byasohoye amatangazo byamagana igikorwa cya Isirayeli. Gusa nkuko tubimenyereye, abenshi ibyabo biguma mu nyandiko, ibikorwa bigakomeza. Tugarutse kuri Isirayeli, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yavuze ko kwemera ku mugaragaro ko Somaliland ari igihugu cyigenga bigamije guha amahirwe icyo gihugu yo kwigenera ejo hazaza aho guhora gitegereje uburenganzira ku bandi. Yavuze kandi ko ari intambwe ikomeye iganisha ku mikoranire ihamye hagati y'ibihugu byombi, ndavuga hagati ya Isirayeli na Somaliland. Diplomasi ni kwikora, ihorana akarimi karyoshye ku buryo utayisobanukiwe neza wakeka ko ibyo Isirayeli yakoreye Somaliland ari urukundo ruhamye. Ariko abahanga baminuje muri iryo somo bavuga ko nta bushuti bubamo, habamo inyungu gusa, ari nazo Isirayeli kurikiye nubwo ku mugaragaro itabyemera. Izo nyungu ni izihe? Reka tuzivugeho. Je nitwa Ismael Mwanafunzi. Isirayeli imaze hafi imyaka 3 mu ntambara n'umutwe wa Hamas muri Gaza. Yatunguye benshi ubwo yatangazaga ko yemeje Somaliland nk'igihugu, bigashimangirwa n'ikiganiro kuri telefoni cyahise gikurikiraho kigahuza Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu na Perezida wa Somaliland Abdurrahman Mohamed Abdullahi. Ibyo ntibyarangiriye aho. Kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Isirayeli yagiriye uruzinduko muri Somaliland. Rubu ruzinduko rwa mbere muri icyo gihugu cyemerwa na Isirayeli gusa nk'igihugu cyigenga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Isirayeli Gideon Sar yavuze ko Isirayeli yiyemeje guteza imbere umubano wayo na Somaliland mu muvuduko wihuse, mu gihe Perezida Abdurrahman Mohamed Abdullahi wa Somaliland yashimye uru ruzinduko, avuga ko yari umunsi w'amateka. Ntabwo benshi basobanukiwe neza uburyo mu bibazo byose bimaze igihe byugarije Isirayeli yemeye kwizirikaho ikindi gisasu, yemera igihugu kimaze imyaka 30 cyarabuze undi cyemeza nk'igihugu cyigenga. Amwe mu makuru yagiye hanze n'isesengura rimaze iminsi rikorwa n'inzobere bigaragaza ko Isirayeli atarabaswa ku buryo bafata umwanzuro ukomeye nk'uwo nguwo bakina. Byanze bikunze bifite icyo bivuze kandi Isirayeli ishobora kuzahungukira byinshi. Somaliland ubutaka bwayo bukora ku kigo cya Aden, amazi agabanya Somaliland na Yemen. Aha muri Yemen niho habarizwa umutwe w'Abauti barwanya bikomeye Isirayeli, ndetse mu minsi yashize bagiye bafatanya n'umutwe wa Hamas kurasa kuri Isirayeli. Aba Bauti iyo Isirayeli igize ibitero igaba kuri Hamas cyangwa se Hezbollah muri Liban, tutibagiwe n'ibitero kuri Iran, barigaragambya, bagashimuta, bakarasa cyangwa se bagahagarika ubwato butwaye ibicuruzwa bigiye hirya no hino ku isi. Guhera mu kwezi kwa 10 mu 2023 ubwo Isirayeli yatangizaga intambara muri Gaza, ubwato bw'abanya-Isirayeli cyangwa se bw'abakorana nayo bunyura muri aya mazi agenzurwa n'Abauti bwatangiye gushimutwa n'aba Bauti. Uburyo bworoshye bwo guhangana n'uyu mutwe rero kuri Isirayeli ni ukuba hafi yawo, kandi ntabwo yaba hafi yawo itanyuze ku bihugu byegereye Yemen nka Somaliland. Bivugwa ko icyo Isirayeli ishaka ari ukubaka ibirindiro bya gisirikare muri Somaliland kugira ngo ingabo zayo zijye zicungira hafi ibikorwa by'Abauti mu kigobe cya Aden. Isirayeli ntabwo ari cyo gihugu cya mbere cyaba cyagize ibirindiro, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe zibihafite. Indi mpamvu yuko kwemera Somaliland bitunguranye, bivugwa ko bijyanye n'umugambi Isirayeli ifite wo kwimurira abanyapalestine bo muri Gaza mu bindi bihugu. Hari amakuru yuko guhera mu kwezi kwa 3 mu 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli begereye bimwe mu bihugu bya Afurika birimo Somalia,
Somaliland na Sudani babisaba kwemera impunzi zivuye muri Gaza. Iyi ngingo tuzayivugaho mu kiganiro cyihariye, mugumane natwe. Iyi gahunda yo kwimurira bamwe mu banyapalestine mu bihugu bya Afurika ni gahunda ya Israel yari ihuriyeho na Amerika, ariko yaje guhagarara nyuma yo kotswa igitutu mpuzamahanga babashinja ko bari mu mugambi wo kurimbura burundu abanyapalestine. Nubwo mu buryo bweruye uyu mugambi usa n'uwahagaze, imbere muri Israel bamwe mu banyapolitike baracyahatira leta gukomeza iyi gahunda mu cyiswe kwimura abanyapalestine ku bushake bwabo. Uku kwimurira abanyapalestine mu bindi bihugu birimo n'ibya Afurika bimaze igihe, kubera ko mu myaka yo hambere byigeze no kuvuga ko bari bagiye koherezwa muri Afurika y'Uburasirazuba, ariko icyo gitekerezo cyabuze abagishyigikira. Ntabwo Somaliland yigeze yemera ku mugaragaro niba iyo gahunda yo kuhimurira abanyapalestine bayemera. Icyakora byose biracyari mu rujijo, kubera ko nibyo kuhubaka ikigo cya gisirikare ntabwo babyemera. Indi mpamvu ya gatatu Israel yaba yaremeye Somaliland nk'igihugu harimo guhangana n'imbaraga igihugu cya Turukiya gikomeje kugira mu ihembe rya Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Ubusanzwe ni ibihugu bidakunze kurebana neza. Kuba kimwe cyagira ijambo mu karere kurusha ikindi ni ibintu biteye inkeke kuri buri kimwe. Turukiya imaze igihe ifitanye umubano udasanzwe na Somalia ndetse inahafite ibirindiro bya gisirikare. Mu minsi ishize Turukiya yatangaje ko iri mu mushinga w'ubushakashatsi ku bya petrol mu mazi ari ku nkombe z'inyanja muri Somalia. Ubwo Israel yari imaze kwemera Somaliland nk'igihugu cyigenga, Turukiya iri mu bya mbere byabyamaganye, ivuga ko ari ubushotoranyi. Israel kandi iramutse ikoranye neza na Somaliland ni amahirwe akomeye y'ubucuruzi, kubera ko ubunigo bwa Suez bugemurirwa n'inyanja itukura, ibicuruzwa bihanyura bibanza guca mu mazi yegereye Somaliland, ari naho abawuti bakunze gukoresha bibasira ubwato bw'abanya-Israel. Aka gace kanyuramo 12% by'ibicuruzwa byose bijya ku isoko mpuzamahanga. Hari impungenge kandi ko kuza kwa Israel mu ihembe rya Afurika bishobora kurushaho kongera ibibazo by'umutekano, aho imitwe nka Al-Shabaab ishobora kwinjira no muri Somaliland yihimura kuri Israel, dore ko kenshi imitwe nk'iyi igenderera ku mahame ya Kiislamu itajya imbizi na Israel. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu byajyaga byanga kwiteranya ku bwigenge bwa Somaliland, ariko kuri iyi nshuro iki gihugu cyatangaje ko nta kosa kibona mu byo Israel yakoze. Ibi bivuze ko Amerika yemeranya na Israel ku bwigenge bwa Somaliland. Haracyari kare cyane kumenya neza ingaruka icyemezo cya Israel kizazana mu ihembe rya Afurika cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Icyakora benshi mu basesenguzi bakavuga ko bisaba ubwitonzi n'imbaraga kugira ngo uyu mwanzuro ushyirwe mu bikorwa mu mahoro. Iyi Somaliland yateje impagarara mu ruhando mpuzamahanga, ni igihugu kiri mu ihembe rya Afurika, kigahana imbibi na Ethiopia mu majyepfo, mu gihe mu burengerazuba hari Djibouti, Somalia bitajya imbizi iri mu burasirazuba. Somaliland ni igihugu gituwe n'abaturage basaga miliyoni 4 ukurikije ibarura riheruka mu mwaka wa 2014. Ubu bashobora kuba bariyongereye, kigaturwa cyane nawo mu idini ya Islam. Umurwa mukuru wacyo ni Hargeisa. Icyarabu, Igisomali n'Icyongereza nizo ndimi zihavugwa cyane. Iki gihugu kikagira umusaruro mbumbe ku muturage w'amadolari 775 buri mwaka. Imyaka irenze 30 iki gihugu gitangaje ubwigenge, byajyanye no gushyiraho inzego z'ubuyobozi buciye mu matora ahoraho. Ni igihugu gifite umutekano usesuye n'inzego zishinzwe kurinda, ndetse bamwe bajya bagaragaza ko gitekanye kandi kiyobowe neza kurusha Somalia igifata nk'intara yacyo. Somaliland uhageze nta wayitandukanyiriza n'ibindi bihugu kubera ko ifite passport n'izindi nyandiko z'inzira, ikagira amafaranga yayo ndetse n'abashinzwe kugenzura imbibi zayo. Nubwo ibi byose bihari, Somaliland ni igihugu kitagaragara na hamwe ku ikarita yaba y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se ikarita z'umuryango w'abibumbye, ari nayo mpamvu bamwe batazi Somaliland. Ni igihugu iyo bigeze ku bakora amakarita y'isi yemewe bakibumbira muri Somalia, kubera ko ibihugu hafi ya byose ku isi byatinye kucyemera mu buryo buzwi. Bamwe mu batuye Somaliland babifata nk'ubugambanyi cyangwa se akarengane gashingiye ku bwoba bw'amahanga n'icy'ubwigenge bwa Somaliland byatuma ibyo bihugu bitakaza. Byagenze bite ngo Somaliland yisange muri urungabangabo? Kugira ngo tubyumve neza birasaba ko dusubira inyuma gato, ubwo Somaliland kari agace kagenzurwa n'abakoloni b'Abongereza mu mpera z'ikinyejana cya 19. Muri iki gihe benshi mu bari batuye Somaliland bari aborozi biruwaga bazererana amatungo yabo bashaka ibiyatunga. Umuco n'ubu ngubu kiranga benshi mu Basomali bo mu bice by'icyaro. Mu mwaka wa 1960 ubwo yari yashize imyaka 76 Somaliland iri mu maboko y'Abongereza, icyo gihugu cyabonye ubwigenge. Hari ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 1960. Uwo munsi ibendera rya Somaliland ryarazamuwe, indirimbo yubahiriza igihugu iraririmbwa, ibihugu bitangira gutegura abambasaderi babyo bazajya kubihagararira muri icyo gihugu gishya.
ni ibyishimo byamaze iminsi ine yonyine, kubera ko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mu 1960 abari abayobozi ba Somaliland bemeye kwihuza na bagenzi babo bo mu majyepfo aribo Somalia, bashinga igihugu kimwe cyaje kwitwa Somalia. Mbere yo kwihuza, Somalia yo yari agace kari karakoronijwe n'Abataliyani. Umunsi Somalia na Somaliland byihurijeho wahuriranye n'umunsi Abataliyani bagombaga guha ubwigenge Somalia. Byari ibyishimo muri utwo duce twombi, haba muri Somalia na Somaliland. Buri wese yari afite icyizere ko ubwo bumwe buzaramba bukanabageza ku iterambere rirambye. Icyo gihe Somalia yatangiye gutangwaho urugero nk'igihugu gikwiriye kubera ibindi bya Afurika urugero. Mohamed Ibrahim Egal wabaye perezida wa Somaliland kuva mu 1993 kugera mu 2003 ubwo yitabaga Imana, yigeze kuvuga ati uwo munsi wo kwihuza kwacu wari uw'ibyishimo gusa. Ati nanjye nsubiza amaso inyuma nkabona nicyo kintu cya mbere cy'ubugoryi nakoze, ariko muri icyo gihe numvaga ko ari ibintu byiza. Ati nyuma naje kubyicuza. Ntabwo byatwaye igihe kinini ngo Mohamed Ibrahim Egal atangire kwicuza we na bagenzi be baharaniraga ubumwe bwa Somalia na Somaliland. Ubwo hari hashize umwaka umwe ibihugu byombi byihuje, hakozwe amatora ya kamarampaka y'itegeko nshinga rishya. Mu majyepfo, ni ukuvuga muri Somalia y'Abataliyani, ubwitabire bwari bwinshi ndetse amenshi batoye bashyigikira iryo tegeko nshinga rishya. Muri Somaliland ho, ni ukuvuga mu majyaruguru, ubwitabire bwabaye buke cyane ndetse 63% by'abatoye batora bamagana itegeko nshinga rishya. Ubutumwa bw'abaturage ba Somaliland bwarumvikanaga cyane. Ntabwo bari bafite icyizere ko kwihuza kwabo n'Abanyasomalia hari icyo bizabamarira. Muri uwo mwaka, uburakari muri Somaliland bwarushijeho kwiyongera, ndetse bamwe mu basirikari bakomoka muri icyo gice bagerageza gukuraho ubutegetsi, ariko bibyusa. Uko iminsi yagendaga ishira, intandaro yo kwivumbura ku Banyasomaliland yagendaga yigaragaza. Ubutegetsi bwa Mogadishu bwatangiye gushyirwamo benshi baturukaga mu gice cy'amajyepfo, mu gihe abo mu majyaruguru bagendaga bigizwayo gahoro gahoro. Imishinga minini y'iterambere yoherezwaga mu majyepfo. Ubwo General Mohamed Siad Barre yafataga ubutegetsi mu 1969, byahumiye ku mirari, maze ubutegetsi bwe burushaho gufata nabi no gutoteza abakomoka muri Somaliland. Ubwoko bw'Abadarud ari nabwo bwiganje cyane mu gice cy'amajyepfo bwagiye kwibere. Ibyiza byose by'igihugu babigiraho ukuboko nk'abavukanye imbuto. Ubwoko bw'Abaisake bwiganje muri Somaliland bwo bwarushijeho gutindahara, buracunaguzwa kugera mu myaka y'1980 ubwo Abanyasomaliland kwihangana byabananiraga, batangiza umutwe witwaje intwaro ugamije gusaba ko bahaga ubwigenge. Ingabo za General Mohamed Siad Barre zahise zibona akazi. Indege z'intambara zimisha ibisasa magana n'amagana kuri Somaliland. Mu mwaka w'1988 hari uduce two muri Somaliland twasenywe burundu bikozwe n'igisirikare cya Siad Barre. Ibihumbi by'Abanyasomaliland muri icyo gihe byarishwe, abasigaye bahungira muri Ethiopia. Gerard Prunier mu gitabo cye The Country That Does Not Exist agaragaza Somaliland nk'igihugu cyavukiye mu muvu w'amaraso n'umuriro, igihugu cyatanze ibirenze ibikenewe kugira ngo kibashe kubaho, ariko bikanga bikananirana. Muri icyo gihe cy'ubwicanyi bw'abo mu bwoko bw'Abaisake muri Somaliland, amajwi menshi yasabye ko hakorwa amaperereza yigenga kubera ko byavugwa ko ari ubwicanyi ndengakamere, ariko amahanga yafunze amatwi. Nubwo hirya no hino nta wari witaye ku marira y'Abanyasomaliland, umutwe w'inyeshyamba bashinze ari wo Somali National Movement cyangwa SNM warushagaho kugira imbaraga. Byarangiye mu 1991 izi nyeshyamba zirukanye ubutegetsi n'ingabo za Siad Barre muri Somaliland. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka, mu mujyi wa Burao, abasaza n'inararibonye zo muri Somaliland baricaye batangaza ko ukwihuza kwabo na Somalia biteshejwe agaciro. Bahamije ku mugaragaro ko Somaliland isubiye kuba igihugu cyigenga kitazongera kuyoborwa n'ubutegetsi bw'i Mogadishu. Ibyishimo byongeye gutaha imitima y'Abanyasomaliland, by'umwihariko abakuru bari barigeze kumva icyanga cy'ubwigenge mu minsi ine yabanjije kwihuza mu 1960, ndetse n'abato bari barambiwe urusaku rw'amasasu n'amabombe ndetse no guhezwa ku byiza by'igihugu cyabo. Icyakora ubwo bwigenge bwabaye bw'Abanyasomaliland gusa, kubera ko imiryango mpuzamahanga uhereye ku muryango wa Afurika yunze ubumwe nta numwe wigeze biha agaciro. Uyu muryango ukomeje kuryama ku ihame ryashyizweho mu gihe cy'ubwigenge ry'uko imipaka yasizwe n'abakoloni itagomba guhinduka. Icyo gihe ibiganiro ku muryango wa Afurika yunze ubumwe byavuga ko baramutse bemereye Somaliland ubwigenge ngo byatiza umurindi indi mitwe yari yarafashe intwaro ishaka ubwigenge bw'ibice byabo. Iyo mitwe irimo yaharaniraga ubwigenge bw'agace ka Biafra muri Nigeria na Sahara y'uburengerazuba muri Maroc.
uwo murongo wa Afurika yunze ubumwe ni nawo washingiweho na Loni, maze nayo yanga kwemera ubwigenge bwa Somaliland. Imyaka 30 irashize isi igifunza amaso ku bikorwa bya Somaliland, bigaragaza ko byatanze umusaruro kubera ko igihugu cyubatswe mu nzego zose, by'umwihariko mu ituze n'umutekano. Amahanga akomeza guhishingiro n'agaciro Somalia, bigaragara ko umutekano wabaye ingume, ndetse akaba ari intambara z'urudaca, ku buryo mu bigaragara Somalia ifatwa nk'igihugu cyarangiye, a failed state. Gerard Prunier mu gitabo cye yaragize ati amahoro, umutekano, demokarasi n'uburenganzira bwa muntu birigaragaza, ariko nta ubiha agaciro ku isi. Ahubwo birarenga imbaraga za diplomasi, inkunga za gisirikari n'imfashanyo z'ubukungu bihabwa Somalia, igihugu cyashwanyaguritse kitakiriho. Ni ikintu gitera agahinda benshi mu banyasomaliland, kuba igihugu cyabo gifatwa nk'akantu kari aho ngaho kikimwa inkunga kugera ubwo kibeshejweho n'amafaranga yoherezwa n'abaturage bacyo bagiye mu mahanga, andi akava mu yo bakura muri za gasutamo n'imisoro. Nta nkunga z'amahanga bashobora guhabwa kubera ko ntabwo ari igihugu cyemewe. Ni mu gihe Somalia ihabwa miliyari na miliyari z'amadolari buri mwaka kuba igihugu gihamye byayinaniye, mu gihe ingabo z'amahanga zirimo iz'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zihora zihanganye n'imitwe nka Al-Shabaab muri Somalia. Muri Somaliland ho ingabo za leta ziba ziturije zigenzura imbibi n'umutekano mu buryo busanzwe. Nubwo birya bakimara muri byose, abanyasomaliland bagaragaje ko abishyize hamwe nta kibananira, kandi ko babiri bishyize hamwe baruta 8 barasana. Ni kimwe mu bihugu demokarasi iganjemo muri Afurika. Mu mwaka wa 2001 ubwo hari hashize imyaka 10 bigenga, bagiye mu matora ya kamarampaka batora itegeko nshinga rishya. Iryo tegeko nshinga ryaharuriye inzira amatora rusange, kandi arimo amashyaka yose yabaye mu 2003. Mu mwaka wa 2017 indorerezi mpuzamahanga zaratangaye ubwo Ahmed Mahmoud Silanyo yahererekanyaga ubutegetsi na Mise Bihi Abdi wamusimbuye. Muri Afurika ntabwo ari bisanzwe ko ishyaka riri ku butegetsi ritsindwa mu matora ryiteguriye, ariko mu 2024 byarabaye muri Somaliland. Ishyaka Wadani ritavuga rumwe n'ubutegetsi riratsinda. Ni amatora atarigeze abamo imvururu kuva atangiye kugera arangiye. Ku rundi ruhande muri Somalia ari nacyo gihugu cyemewe ku ruhande mpuzamahanga, n'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko biragoye kwaba hatabayeho imvururu. Nk'urugero, mu 2017 ubwo Mohamed Abdullahi Farmajo yarahiriraga kuyobora Somalia nka president, umuhango wo kumushyira ku butegetsi wabereye muri hangar yo ku kibuga cy'indege kubera ko nta handi hantu hatekanye hari hahari mu murwa mukuru Mogadishu. Ikigo Freedom House gikora isesengura kuri demokarasi hirya no hino ku isi gishyira Somaliland mu bihugu bifite demokarasi igereranyije, mu gihe Somalia yiri munsi y'umurongo. Mu gihe abagore bagenda bemye amanywa nijoro muri Hargeisa, abana bagakina umupira ku mucanga ntacyo bikanga, muri Somalia ho ni ibindi. Ibice bimwe na bimwe by'umujyi n'ishyano ko hagenda ku manywa ureke na nijoro. Hari umunyamakuru ugeze kuvuga ko ijoro rya Hargeisa riba rituje cyane kandi ritekanye kurusha irya Nairobi muri Kenya. Mu gitabo cya Gerard Prunier hari umusaza wagize ati twebwe twasukuye igihugu cyacu muri Somaliland, twishakamo ubushobozi, dukora amatora, dutunganya igihugu. Somalia yo icyo yakoze no kwigwizaho imbunda, none ni twebwe turimo guhanwa kubera kutemerwa mu ruhando mpuzamahanga. Somaliland nta deni yabona muri banki y'isi cyangwa se ibigega mpuzamahanga nka IMF. Icyambere yohereza mu mahanga ni ibikomoka ku matungo, ahanini bikajya mu bihugu nka Arabia Saudite na Oman. Andi mafaranga menshi yinjira aturutse mu baturage ba Somaliland batuye mu mahanga nko mu Burayi no mu Burasirazuba bwo hagati. Nubwo amikoro ari make, ntabwo Somaliland yigeze icika intege. Mu mwaka wa 2016 ikigo cyo muri Dubai DP World kizobereye cyane mu birebana n'ibyambu cyasinye amasezerano yo kuvugurura icyambu cya Berbera kikaba mpuzamahanga. Uyu mushinga nyuma waje kwinjiramo na Ethiopia kugira ngo ibone ubundi bw'inyagamburiro bigeza ku isoko mpuzamahanga aho kurambiriza kuri Djibouti. Ni naho Somaliland yahereye mu 2024 itiza ubutaka Ethiopia kugira ngo icyo gihugu cyubakweho ibikorwa remezo bikigeza ku nyanja. Ethiopia nayo yizeza Somaliland inkunga mu bya gisirikare. Somaliland igaragaza ko ifite ibyangombwa byose bikenewe ngo yitwe igihugu cyigenga, nubwo politike mpuzamahanga itabyumva. Ifite inzego z'imitegekere zihamye kandi zigera hose. Ni igihugu kandi cyagaragaje ko gifite ubushobozi mu bya diplomasi hashingiwe ku masezerano kigenda gisinya hagamijwe iterambere, nubwo akorwa mu buryo bwa rwihishwa. Kuba umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushingiye ku ihame ry'uko imipaka yemewe ari yagiyeho mbere y'ubukoloni, ubwabyo byakabaye biha Somaliland ijambo ryo kwemerwa ku ruhando mpuzamahanga kubera ko cyahoze ari igihugu ukwacyo mbere yo kwihuza na Somalia. Ikindi kandi hari ibindi bihugu byarenze kuri iryo hame bihabwa ubwigenge nyuma ya Somaliland nka Eritrea,
yabonye mu 1993 ubwo yiyomoraga kuri Ethiopia, na Sudani y'Epfo yabonye mu 2011 ubwo yiyomoraga kuri Sudani. Icyakora nubwo Somaliland y'umubwigenge mu ruhando rw'amahanga, ntabwo byayambuye ubwiza bwayo. Hargeisa, wa murwa mukuru washwanyagujwe n'amabombe ya Siad Barre mu myaka y'1988, ubu warubatswe, ubu mujyi w'igitangaza. Ni umujyi urimo ubucuruzi bwigaragaza, umujyi w'ubugeni. Hari umugani w'Abasomali uvuga ko nubwo Abasomali bakubeshya, ntabwo bashobora kukubeshya mu buvanganzo n'ubugeni. Iyo ugeze muri Hargeisa nibwo usobanukirwa neza impamvu y'uwo mugani. Mu burasirazuba bwa Somaliland hari agace kitwa Ras Gel kagizwe n'amabuye manini cyane. Ni amabuye afite umwihariko wo kuba ashushanyijeho ibishushanyo bimaze imyaka 5000. Inzobere mu bisigara amatongo zivuga ko Ras Gel ariko gace k'amabuye kariho ubugeni bwihariye muri Afrika. Ubwiza bwa Somaliland kandi ntabwo wabutandukanya n'umujyi wa Berbera, umujyi uri ku nyanja ukaba n'icyambu kinini icyo gihugu gifite. Ni umwe mu mijyi y'amateka kubera kuri mu ya mbere yakoreweho ubucuruzi mu myaka ya kera. Somaliland ni igihugu cy'ubutayu, uduce tumwe twacyo turimo amazi cyangwa se ubuzima, tukaba isoko y'ibitunga ingamiya, inyamaswa zifatiye runini abaturage. Amata y'ingamiya ni ifunguro risubiza intege mu bugingo bw'Abanyasomaliland benshi, nka kumwe duha agaciro inka mu Rwanda. Ingamiya kuri bo isobanuye byinshi. Umuco wabo ntabwo utandukanywa n'icyo kurya, cyane cyane sambusa, umugati ukoze nka chapati witwa laksoks, bikaba byiza iyo urishije inyama z'ihene kubera ko birajyana cyane. Uwatembereye Somaliland kandi ntabwo ashobora gutaha atanyweye shah, icyayi cy'agahebuzo gikorwa mu mbuto zizwi nka cardamom. Mu gihe cy'igisibo cya Ramadan, Abanyasomaliland basangirira hamwe intama yokeje ikajyana n'isosi yatunganyijwe mu byatsi gakondo byo mu ihembe rya Afrika. Amata y'ingamiya ni ikindi kinyobwa cy'agaciro, bikaba karusho iyo anyowe akimara gukamwa kubera ko afatwa nk'umuti. Kwakira abashyitsi ni itegeko mu muco w'Abanyasomaliland. Umushyitsi yakirizwa mbere na mbere icyayi, ubundi birebana n'ikimugenza n'aho akomoka bikaza nyuma. Hari nubwo abanyamahanga bigiriye mu biruhuko bingingirwa kujya mu ngo z'abaturage gusangira amafunguro. Hari umukerarugendo wigeze kugira ati muri Somaliland niho hantu umushyitsi ahabwa icyayi mbere y'ibindi byose, umutekano ugacungwa n'icyizere abaturage bafitanye aho kuba polisi. Uko gushyira hamwe gushobora kuba ariyo mpamvu politiki ya Somaliland itazonzwe n'amacakubiri nk'agiye gusenya ya Somalia, cyane cyane amakimbirane ashingiye ku moko. Nubwo iki gihugu kimeze gutya ariko ahazaza hacyo ntabwo hagaragara. Nibura 70% by'abatuye Somaliland ni urubyiruko, ariko kubera ubuke bw'amahirwe y'iterambere benshi inzozi zabo ni ukujya gushakira amaramuko handi. Ikindi nuko kubura akazi bishobora gutuma hari benshi bishora mu bikorwa bibi birimo n'imitwe yitwaje intwaro. Kugeza ubu umutwe wa Al-Shabaab watangiye kwinjira muri Somaliland ushaka kumvisha abato ku isi yabibagiwe, agakiza gasigaye ari uguhinduka ibyihebe, iby'isi tabahaye bakabyiha. Ubuvugizi burakomeje ngo icyo gihugu kibagiranye kibukwe, rimwe abana babo bazishimire kwibona ku ikarita ya Afrika, ibendera ry'igihugu cyabo rizamurwe ku biro bya ONU, perezida wabo afata imbwirwaruhame mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Tubashimiye kuba mudasiba kudukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, tugumane kuri uru rubuga.